Om Swastiastu. Para panureksa sane dahat wang yang titiang. Para manggala sane kusmayang titiang. Asapun ikataler para pemilat lomba mapidarta lan pamayar sesami sane tresna asihin titiang. Ireng sampunang surut-surut irageng rasiti bakti majeng reng ide sang yang widiwasa dumogi sang kaning asong kertawara nugrahan ide iraga sareng sami setata nemu kerahayuan. Inggih ide dane sareng sami renggalah sane becek puniki lugrayang titiang ngaturang pidarta bahasa Bali sane mamurda ngelimbakang bahasa aksara miwah sastra Bali ring internet wiaden media sosial. Ide dane sareng sami sane wayang titiang. Sane mangkin iraga sareng sami sampun ngeranjing ring abjagat sane kuasanin era digital. Sajroning era digital puniki kawentenan teknologi ngelimbak pisan. Rumah soring kawentenan internet miwah media sosial. Palimbaki internet miwah media sosial punika muasana becek sajroning kauripan parejanane. Minekadi prasida mebebaosan lan mesadu ajeng sareng semeton tiosan sane genah nyane doh. Prasida dangan sajroning ngerah informasi wiaden pepelajahan. Dangan sajroning ngerah sawitra miwah sane lianan. Sakewanten panglibak internet miwah media sosial punika. Taler sampun akeh ngawinang wasana kaon. Minekadi ngawinang sisyo mayos melajah. Sangkani mau pelalianan game kemanten ring HP-nya nih. Ngawinang taler lali melajah. Sangkani melila cita ring media sosial. Sakadi Instagram, Facebook, lan TikTok. Ngawinang taler mukudang-kudang informasi sane ninten patut utawi sane ketah kesambat hoax kewedar irike. Janten tiosan ring sane wedar titiang puniki kanton akeh wasana kaon lianan. Yening parindikan puniki nenten katepasin sinah pacang wasana kaon majeng para yawana Bali nih. Inggih ide dane sareng sami sane wangyang titiang. Sajroning nepasin pikobat punika napi sane patut kemargiang. Yening kamanah antuk titiang ngireng iraga sareng sami mangda wicaksana sajroning nggunakan internet miwah media sosial. Sampunang pisan keanggen sane boya-boya. Napi malih kantos ngewedar informasi sane nenten patut utawi hoax. Yening dadosisya mangda prasida ngepah taler galah druene. Janten tiosan melilet cita malarapan game wiaden media sosial.
sakewanten sampunang pisan kantos lali reng swadarman iraga sane utama. Inggih punika melajahang raga taler nguantu guru rupaka. Sane taler patut urat tiang sareng-sareng idedani. Ngireng kawentenan internet miwah media sosial punika angin pinaka silih tunggil sarana ngelimbakang bahasa, aksara, miwah sastra Bali sane pinaka akah budaya Bali ne. Napi mawinan asa punika riantukan reng internet miwah media sosial iraga prasida ngewedar keutamaan bahasa, aksara, miwah sastra Bali. Napi malih sekadi mungkin sampun prasida nyurat aksara Bali nganggen HP. Sampun prasida mebebaosan utawi chatting nganggen aksara Bali. Sane taler sampun ngewedar aksara Bali re media sosial. Akeh taler sane sampun ngewedar kasusastraan Bali minekadi geguritan, puisi, cerpen, satwa, miwah novel mebasa Bali. Punika sami janten nguantu iraga sajeroning melajahang bahasa, aksara, miwah sastra Bali ne. Sampunang pisan kimut utawi lek mebebaosan nganggen bahasa Bali reng media sosial. Napi malih reng media sosial ketah pisan. Wong saking dura negara utawi bule sane wikan-wikan mebebaosan nganggen bahasa Bali. Dan yang berkarya video-video gegonjakan sane prasida ngawinang iraga krama Bali ice. Dan taler seneng melajahin kebudayaan Bali. Pangapti titiang sampunang wantah icai neke manten sake wanten ngireng taler anggen sesuluh anggen pinaka tetuladan mangda iraga kramo Bali sayan tresna sayan sutindeh reng kawentanan bahasa, aksara, miwah sastra Bali ne. Bule manten seneng melajahin bahasa Bali. Punika mawinan iraga kramo Bali tendados kimut sekadi baos mangkin tendados gengsi. Mangda nenten raris riwekas iraga kramo Bali melajahin bahasa Bali reng jatma dura negara. Inggih idedane sareng sami sane wangiang titiang. Malarapan atur titiang di wawu. Pacang aturang titiang pacutetan. Sajeroning era digital mangkin, panglimak internet dan media sosial punika muasana becek miwah kaon. Punika mawinan iraga kramo Bali patut wicaksana sajeroning ngawiguna internet miwah media sosial. Silih tunggal ipun ngelimbakang bahasa, aksara, miwah sastra Bali. Inggih, idedane pamiarsa sareng sami sane wangiang titiang. Asa punika pidarta sane prasida aturang titiang. Mogi-mogi wenten pikenoh ipun. Titiang ngelungsur ampura yening nenten manut ring arsa idedani. Makuasani ning atur titiang nguncarang parama santi. Om santi, santi, santi. Om.